Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 15, versikulo 10. Ngam gapo iti parabor ti Diyos, nagbalinak nga apostol, kat natulungan nak iti parabor na. Saan la aday ta? Napingping atak ang nagtrabaho, ngam dagiti amin nga apostoles. No pa'y ti kinapudno na, saan asyak ti akin aramid, no dikat ti parabor ti Diyos nga adda kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Dagito'y gaya man dagiti babalasang mo, kumare. Nagpipintas da. Wen, kumare. Diana, Carla, iso da ito iti bagbagak kada kayo a best friend ko. Hello, tita. Kasta, awagan dak iti tita, tapno sa anak unay abumaket. Sika ka di jay mga alala iti kurso a nursing? Owan, tita. Kat sika ngay mat, iha. Anya ti kursom? Vocational laang, tita. Panawan kayo pa diti salas ka ni mami, tita. Tama pa nakagisagana iti meriendayo. Sige, iha. Ay, mom, best friend. Dahito nga anak ko kat nalaing nga agluto. Ay, kasta ka di. Ay, sige man. Ramanak man nga rod ti lutom, iha. Anya itayan tinagan mo? Carla, tita. Ay na, makaulaw. Iso ni Carla. Kat daytoy mat nakutkutong, iso ni Diana. Wen, kumare. Ay, pasensya kayon Ita kayo laang ngamin makita manen. Kalpasan tinasurok asa nga pulo atawan. O sige, tita ha. Inak mangisagana iti meriendaan nyo. Papa namanan. Ijayan ti barkadak agjamming kami. Tulungan nakpay ko mga gisagana iti meriendaan da mami. Si Kalatan, si kamot tinalaing agluto. Napintas, kan sexy. San ka di? Anya? Apay man na nakasta ti tono ti panagsasaom. Wan, amok. Si kati kapintasan nga anak da mami kan daddy. Si kati kalaingan, nursing kapay. Siyak, vocational course laang tal-alaak. Dayan. Nasaysayat pa kadok dagiti barkadak. I don't belong here. Imbag man, daintulin mo pa'y dagiti pictures tayo a black and white iti babalasang tayo, kumare. Katuan inanan na dakdagita. Ket no kasta nga aglayos, dagita ti umuna nga iyalikakak. Si kagayam da ito'y. Kadwam nila kay mo. Wen, uso pa'y laang idi tinakiting abado. Kan fly away pa'y laang iditi buok ta. Ay, nagmayat alagi pendagi dinaglabas, kumare. Ay na, imbag ka pa'y kumare. Iti mabiit, adda nurse nga anak mo. Ay na, mabayag pa'y. Di mo pa'y pagasawaan dagiti anak mo, kumare. Pagadalom pa ida. Ay, katuan mata. Ay, nagswerte ka, kumare. Tanaaddaan ka iti dua a babae nga anak a nagsisingpet. Carla, rabiin. Ni Diana ngay. Itay pa arimwar, mami. Ay, napanan namanan. Saan nga agtalinaod dito'y balay day di akapsat mo? Mapan ka no makijaming. Day takat ti jak kayat. Puro barkada. Hinton kwan, masursurwan iti kalukwan. Mami, nakaluto akon. Ay na anak ko, imbagpaykan ka, tanasingpot ka. Ag-review akpay. Sige, uraya ko ni Diana dito'y salas. Tagigiddan tayon ton amangan. Diana. Mami. Apay naglabaga dagiti matam. Awan. Nakainom ka. Saan? Maangot ko, saan kan ang makapaglibak?
Dayta ka tibagbagakan ka. Liklikam dagiti barkadam, ta isuro da kalaang iti linuluko. Mas labdak dagiti barkadak. Anya, Para kadakwada, espesyalak. Sana kas di ti balay. Siyak lang tinakutong, siyak ti saan analaing, taday ta akarlat espesyal. anya. Pudnumat! You're not proud of me? Ay, permiti banog ko iti opisina. Agasam met ti mano arabi nga overtime. Lakay, Ringen nakto amasapa inton bigat, ha? lakay. Pagsaritaan ta kumapay ni Diana. Tapay. Kaslang amin gumurkura. Apay anak ko nam dayta. Kanayon arumwar. Kay kayat na dagiti barkada na akadwa. Idi na minsan nakainom anagawid. Anya? Agsel-selos sakin ni Carla. Ay, Palagrik na nakanokat saan tangay patpatag. unay magtanda ito'y. Problema iti opisina, uray dito'y balay, adamot problema. Ay, Sikamot ti makamo amang resort iti dayta. siyak lang. Sika ti adda dito'y balay. Iso ang makaamukan kadagiti anak ta. Agawid ni Uncle Yo. Asino, mami? Ni Uncle Yo Abart. Agbalikbayan gayam ni Uncle. Wan, iso pag tinulungan nyo kini Diana ti aglinis dito'y balay. Didak man isalsali dita. Tulungan nakmat Adayana. No way! Mami, nangag mo no kasano asumungbat daytoy Adayana? Awan respeto na. Sige, kasta! Agipulong ka! Tapnoong tandak manan! Sumardeng kayo man. Daytoy paborito yung nga anak ti paglinisan nyo. Tamok mo't ano sumangpot ni Uncle Bart. Isonto man ang tibida. Ay na, super stressful gayam ti family life mo, Diana. Naku nampay. Agawit ka na, ito balay mi. Pampanunutot nga ruday ta. Kahit mo tag-yosi? Wan man? Awagak ti grupo tagi-inom tayo man? Talaga? Wan! Makisimpatya kami ti pagdaldalanam ita, Diana. Diana, pakapsutan man dayta TV, nagpigsa unay. Agbuy-buyak nga rod. Agri-review Examin ton bigat. Di umadayo ka ditoy. Napupulutin ko lahat ng mga tinatanong mo. Pinigsaan na pa. You tell me to Mangsursuron ka kadi? Diana, sobra ka ni. Dad, di mo ka din ang agtimbagan ni Carla. Pinagmumukha mo ba sa akin? Pakapsutam laeng ko nana. rumwarak man langan. Oh, papanam. Awan bibiyang nyo! Oh, bes! Aginom ka ba'y Napardag ako. Sige giti. Aginom ka ba'y tap na malipatam ti parikot mo. Wan man nga rod. Magkasta baliwala kay di pamilya. Da kami abarkadam. Espesyal ka. Thank you kada kayo ha. Saan da ka abaybayan na pulos, bes? Ala, aginom ka ba'y? Sige. Apaya di mo man lembagbaga sumangpot ka. Ta sinabat da ka kumaija airport. Kaya't ko ti surprise. Sika talaga. Apaya kaslag may saka diti balayo. Nilakay na pan nagtrabaho. Dagiti kakaanakam, napandamat nag-eskwela. Oh, kasta ka di. Ay na, nakalukluk magkan. Wen nga ron. Ahon gaya, manungay alawas ti bakasyon mo. Makabulan mo't Ay, nasayaat nga rod no kasta. Tapno makainana ka. Uncle Bart! Ay nabalasang kan, Carla. Owen, Uncle. Alaw nak to iti Canada, Ay katuwan Iso nga ering pas mo ti kurso nga nursing, ha? Siyak to ti mangaywan kan ka, Uncle. Inton lumakay ka. Owen, Uncle. Saan nga agang angaw? Oh, data dya specialty a carbonara, Uncle. Paborito da ito, ikanakan. Amok isa nagluto at. Oh, look who's here.
ni Diana dayta, Uncle. Really? Diana, apa nagkutong kamatan? Mas cute kay di basit ka. Umay ka dito eh. Come to Uncle. Sana kon nga ubing. Oh, Panawan kan, dapat aramida. what's wrong? Ay, pasensya kan, Uncle. Modi nga ni Diana. I see. O sige, mangan kayon, Uncle. Inakayaban da daddy kan mami. Diana. Apay. Pumanaw akon. Anya. Kas na sana ka parte ti dayta pamilya. Ni Carla amin ti makitkita yung espesyal. Diana, anak ko. Nagbitot ka. Isumot ti pudno. Espesyal kayo adwa. Liar! Ala. Isublim ijay cabinet da kita batom. Tagsasarita tayo kada datim. Diana, saan mo kumaapanunutan na saan da kaakayat kini mamim? Wan, anak ko. Saan mo apanunutan? Asaan ka nga espesyal? Nalaing ka nga agsala ka nagkanta. Saan ka di? Wan, iha. Ad-ado dagiti talent mo ngam ni Carla, akabsat mo. At dayaman. Dayan, pinagadal da ka iti 4-year course. Ngam di mo inlepas. Namin ano nag-drop ka. Aging ga nag-enroll ka iti vocational school. Iso adi mo kumaapalan ni Carla. Gaputa agpada kayo anapatag. Di mo gurahan ti kabsat mo. Tawan ti basol na kan ka. Kailiw kun di Diana ang nalaing nga agsala kan agkanta. Aging gayta, nalaing pailaang agsala kan agkanta ni Diana, Uncle. Agpaiso? Wan, kinapudno na, kanayon ang may contest. Ang ayan nan ngay nga rod ni Diana. Hello? O, adaytan. Oh, kung naglakit din no gumurgura kan Diana. Diyak kuman itid kan ka di laptop apasalubong ko kahit. Ha? Adda, Uncle? Of course. Malipatak ayamot ti request. Ti ka anak amangkan kanta kanyak iti. I love you, Uncle. O sige man nga rod. Sample man. Agkanta ka man nga rod ka anak ka. Sure, Uncle! Saan tayo nga agpapada? Tati Diyos, impaayan na tayo amin iti naidumduma at talento. Kadagiti talento tayo, intay pagyamanan, taparabor dayta, manipod kan kuana. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo, Dalan, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.